woni padua ne Nyankopon asore dan bu ho wonya ma ho kra ye manyame at least Nyankopon kra beka se nipa we ma mo na anume ho sabi o ni me mra nsam so de nenso at least wosem kakra ebi etan ebi bon ebi ye kankan etia no pefe no tu hofo ene sa abrantie yi abetwetwe ya wode atoto ho ya wagya hokoi wa free krom hakoi ene wagum ni mu ase poto ba ko bi owo mu kra ye se wo ba be ware say yesika o say yetro kan o say yakono at least tenase nenya dignity kakra e ma wo ho nyemfa nya adwuma na bi o ha ya na na odin dodo Sompa FM apam to aso wankasa wo hyebre e hye wankasa wo nsam wa brabo no e ye wankasa wo dia you very careful choices bi a wo make gina ye bi a wo besi bia wo nsunsuan so wapam asase we su yenye bibia mfa ye hunni ade bia wo be ye bia te se de wadua ba ebe fifi me hu wo bia wakwakodua banchi akwakotwa bode da enti yenye very careful wasori ya no pai a wo su ko wunwuma so yi gina ye na wo si the choices no wo be kan se me ye wei me nye wei me frɛ wei me mfrɛ wei me di sika koto wei me mfa sika koto wei me ni wei ko twempena me ni wei entwempena me ye adwuma wei me nya adwuma wei no saa niema na ye saa minutest decisions and choices no eno ne ka bo mu ya wabrabo obi eni ho a wo ba da boa wo da bia se wonya to problem mu a di kan dwene de wo beti kan ya ama wo ho first ansa na wakwa dwene obi ho eti me di gya wo se yesi na wo chefufrom ma wani na ho ma wani na ho ya hweyie for na mo sisi yie make choices ya ede ni je bebre o ma na nikum ayi life no ayi Oheneyere mistakes wom sure de ya any say obey mistake after mistake after mistake after mistake after mistake eno na man ko yejimi no but aha no wo sisi me ba mama maninte wo sisi me mama ninte next time no say nyame sisi me biem enti mistake de nyina ye bi but wo ye wi a no wale but obi wo wa no aye no aye no aye no aye no aye adekoro na o twenty as a first fool is not a fool second fool is be pardon but third fool and then now I jibi for trodo sia bibi film yanka se ma adwembone mra wutirim ba sia bibi film se be ya next time na no be guide o ebi kura be ma no oba na se oba na oba e no se de osi be ye ne ho kan na agi ni di he afedi ekwo wi ase sa adwene wo wutirim nya bi na wo ni tirim okay until next time no any obi ba anya na no kasa keke na me de beji na di I have to watch certain actions and I say mema commitment bi mra at least mema na nya bibi na say one learn no lesson no but next time for from so ba ya you embrace na adam we dey oba bi your friend auntie my wo 5 and I'm say any only me ye pay me small 5 o ai na panyi no no to say I want papa na second one we on so ne papa na otoso mi no and I'm say third one on so one papa na otoso mi nsa no and I'm say fourth one so one papa na otoso na and na the otoso no num na wo me ho eh enum na wo me ho and I'm said ai mama no obai obedada me say na na ba ko na dada on second one so be dada won so third one na na ama on so be dada wo sha me boss obehwe me na me say if say wo de hye wo tirim say wo pese be man na be hye wo na wo show nso ka ho enna first one na sese nka wo pa adwuma bi ye na wonya bibi todi na wo tobi ma wo ba no na wo san hye be ma foforo se be ma be ha wo ba na hwe ama wo be ma no so ba ye ono so ba no so be nyem wo onyem wo no sese aye 2 o so ntimi show bi ba ensan show no so ba en wo jawo enna sese woni ba ho se da bi mienu na abai Mama nkopa adwuma bi nyɛ na me kasa me de mani beto ba ma so no no abeto aduane ma ma dia to bia ma me ma adia ɛna osan kofa me se pe foforo be san hwɛ mienu no foforo no so ba ye no an se sa me pe de obɛhwɛ me asan hwɛ mienu no obɛboa me pe be ma obɛboa me ahyɛ me ne nkwada no nkrofo me ma foforo ma wo omo papa we an papa na anhwɛ omo aduane kɔ yesu second one no so papa no so aduane kɔ okofa third one no so ba ya na wa wuni me a na onyem sesia ono so nyem ye ono so ye yan ayi omane mienu no papa no kwohwehwe wo mu na omo nhwe me ntimi mehwe me mansa nhwe na miensa na ono so agya ho no so adesua nsa amasa da bi
bɛma bia no obetimi aboa me ne me ma me hyɛ bere kuta me ma me nkɔpɛ adwuma bi nye da bi wo sɛ pɛ bɛma foforo a ɔbɛsan bɛhwɛ me ensa no asa hwɛ no bɛma no so ohu foforo a wɔno wɔ pɛ baabi ɛhyɛ biribi agu nti no sɛ woka sɛ wowɔ me ensa kɔ bɛka sɛ mɛhwɛ o mɛhwɛ me dɔwdɔw ayɛmoa Omuna samwase. Wako umprefie na wabanoma. Afa phone na say. Phone said they was sikita ni wan hwe the beshiwo. Na na maami ata say, "Ka fa phone beto." O pe the maami na tia winti o zo man from game kakra. Wazo ni za ra kwada yi. Phone. We yam she. Si wo mpa wo bia mu a ɛna matenka ɛna mateme sit to da bia ɛyɛ apagyaten ɛne atenka ne nkasa nya na abɛkyerɛ me daakye okay da hɔ na me ma adwere ne nya adwuma na wo de nipa no a saa girl no a wo so wabɔ ne ho dam no saa boy na wo so wabɔ ne ho dam no nya abotre na analyze ne ne hwɛ wo hwɛ wo kra bɛka sɛ wo yɛ gyimifo saa wo analyze ne wia bɛka sɛ na magyime wo magyime me ho sa adwene yɛ adwuma na wo sɛ sɛ wo gyimi wo ho na nipa we nka ne tipɛn ne no be trama nipa we disrespect wo be bu onim tia kasa kasa wo na nka wo ba bia wo nkwanko betimi aba wo enka di tipen kura ne no be kasa wonim ro fa se die ntia sa nipa no wo ye hwan se die ntia obi anyame do wo pe wasem be wugye wo nkwa wonni wo ho akro eye hwan ya nipa ba yi wo mana tena watenka so atena wadwene ne wo yie die so nti wabra bo nyina to apen eti wo hyɛ dam a wusu wonnim ne ye wo yo wabro obi so mu a oba wo te se wo ma wo na kura nsi fo wonya agudie bi oba so mu eti nya botre na nyame mfa de oba hoahoa ne mmara nti etena ye birthday yi hwen asase yi atenka no to ho nchen anti agozi atenka no so de atenka no wagimi se woni mu amemo so wate atenka no agimi atenka no wagimi no kore awoni adwene eti fa atenka no to na ma adwene ne nya dai enya adwuma atenka no woni nyansa yeah otimi ko ba bia etikacha atenka ne se ai wo otimi pepe wo se me pe etikacha se wo de nya abotre transe ansa minim sa ade we wunya wo pe but yen hwe ade na ansa ade na wani abre ho no ge na wo ko ya boy no wo de ti ma me ansa na wo se chinchira wo na pe no atenka tena se na ma wadwene nya adwuma na abehu se adwene ne ye adwuma ba ma wo de ti ma me ansa se wo pa bank wa ye mutuo chense ne se nka wo pa ma adwene ne nya adwuma ne ye hwe ade se wo be pe mutuo chense ba no a how no obi be pere ho a ka ko ye no kwa hu so de be ma foforo hye wo na nka no wa twa ho but adwene ne nya adwuma nti atenka no asabie wagimi no wono na wo gina ne so e de aye bibia atenka na ye o but wo tam wagimi ne tam wo nyansa wo na wo dane no wo dane no de ne to ba bia se wo de ne to wo na so switch wo na switch o ko ba bia say hey be steady ayifa na wo kono okay na brante ko shini ko winsani we na wo kodi na chi wi ni we ya wo ma we na wo kodi na chi ho ba bitina sense na ye di na ja se o so do hwan atenka wo so do hwan ana so do no okay ge be na so pe no ge no wo mpena 410 no ona so do ge na wo studies kan wanya o so osisa ni momo ni wanya momo ama no ade a kire na wadidi watam no atenka ye di okay shut up and wait the Sunday I want to mean thank you no ai eti atenka ye di na sa atenka jimi aba na ma atenka nyansa mbra mo sa atenka ne mu jimi ni nyansa na adwene na ba adwene na timi di temo na tinya abotre papa ne ba na wakọ we die ba bia akọ ye die me ne wonya adwene emwo eti e kira ye Thursday no assess nipa no a ni ntiwuti wa wusu no okay tinkoye valentine mo bi nkotwa abrantine ai okay nipa no ono nti wusu no pe nipa bi ono nti wusu ma adwene ne mra na wo mo se abaga no obreki wo hat no eri de ne cha wa wo pe dabi erade e ma me no obi a ono me e ma me nkodo obi a wo de me so ade so e ma me nkodo obi a wo de me ya agenda e ma me nkodo obi a wo de me twa so ema me nkodo obi a wodo obi ema me nkodo obi a nakoma akodi baabi lady bi frɛ me ɔsɛm te akosua me hawa me wo mu nam sɛ wo hawo ne sɛ ne hawo nyina ne sɛ ɔne bɛma bi awo sɛ bɛma no wo ne girlfriend na wodɔ no a ɔne girl na tena for years a ɔne girl ne ba bɛware enti ohyia we no na ɔmpɛ no but na wode ne so ade so enti ɔno ne kɔda ba ko mienu na girl na nyem ti girl na nyem ye no sɛ kɔyɛ abortion na girl ne sɛ beso me nyini mentimi nkoya abortion ena girl na wo eti girl na wo ye no omuso ni parents nso mpese be ma ne be wo ha eti obo pese wo ware girl no ano se mami me girl no me mpe no me de ne so ade so
Intunim, the girlfriend on a tena wa chena, or Mobaba, say again, not this one will be our. Say, send a kuma boo, or breaking the heart. But again, no sooner open. And all begging or say, on Wareno, there no, be didn't coach aso. Na me nim se nyinsen be bantu nim se girl no odi ne ko chance no hia no no na odi na no fefa ne ho oh yes na odi na no ka o me don o me hia o ba na girl no so nim se o ba o pa ne pa ba wono no odi ne ya agenda keke eto no nyinsen ne ba no wono odi se me hia boy bi o pa me e na manye mama no enti no nyinsen ne be ba ya ware hye o ya agenda enti girl ne frame na me so ba wonim se mo pese me tufu a e wo mu se be ma ni parents pese o ware but I'm telling you, so my boy we warewa because mo hu se wo mpewo wo chumu tan ga na wo pe no baby obi obekwa kwososhe no ana se ga nu mpo anware na obehhehwe oba afofra wo no do no efisa wo enye odonti na obae wo no na ayakono nti na obae ena ya mpa ne timu no ayakono nti na obae wo ye da ya wade ni nyina ayampa ya won krofo a awo nti ogina so ware wo bi because of our won't and quarantine or Timmy discipline. And you'll be in the Timmy as discipline. Obey any for or be fin a girl no. Won't know as a way mistake. Anytime you obey who be now who ye anytime you obey who be a mistake, man. We are bar men fanning saying and trapo bema. One moon sway shaman to maka see dear. Na ye baba be dear numu and como. Your friend dear dimutin to my pa education. Ya fa education ya fa so ankasa say ye bebo hu dawuru enti ebre bia ye betena se no na eye nkyekere ene adesua ene de bema wona ne nso ye baba besua ade na ye baba besua no se what see eye World Oral Health Day no a ye baba di hu nkomo ye ka oral na se ye wonum wo tekyerema so wo sen udodom ba bia na no na Oheneyere mihia eyi ewura bi o se anti Akosua wonim se boy be a machine pa me pesa me ware ne pa but sent wo nanum and answer ne sene yellow untimi and I'm oh na see yellow ko dentist bi na na on shema way anya green wish yellow wish ai enti we no nche se wuntimi ngare ne mane nye da bi na nanum yi na oh and no one see adwumadi I don't obi awon ne so be na say Oheneyere it's amazing say oba bia wade otimi de disqualify be ma and na be ma bia nso wode wo hu na ode disqualify oba ye ba be din komo na menia be ma bia odonya me pa like I wonye fake Christian oh I mean he loves the Lord okay pa and na ohun lady bia opese wo ware no and okosra no nim de ntia wo so won ware lady no o se wo koye no na lady no ehye bees and na like sorry in such a way as opese seductively as a shedda. Ain't you also being a godly guy, no? Maybe the girl thought to say by Ebia or no bema who say, oh yeah, or say I think Akosua she intentionally did that. Yes, or said that sorry, Emma, who ne beast ne panting, and because of that intimate child relationship with him. It is sometimes since one share so no Jane say or ye bibia man say you attractive my be man ni aba so you attractive but and no so na disqualify e put in off e put in oba or yes sir oba or cover ne ho or oba or ye decent okay or oba on jeja on biebie no but don't say your money be on no so Jane say or no ho na ne no fu show na chi then obetimi seduce you no and no enna but on say who said you should be man adwene is not in order it will choose to put through those seductive patterns no enkosiaga man choose to because say who say we a virtuous woman man choose to because who say you have something who value it goes beyond your beauty it goes beyond the makeup who dey no eya emwa I know your physical na ebe ka si ye ne enum na obaba ko no dey Michia no fida dem na msa na dey tina wo se boy wo nice guy Ataka beka onyan o see ne se no ne se asenam ne yellow too red o se bi mu se no red pa ne gam no ne gam good ne gam no ena o kasanso na se ntasuo si achi nam ne yegon ase a good abwa yegon ena o se ase wosan so kasa ya na ase ntasuo enti no eno nti no so
who say was there be Beverly. Eti owo bibia oba. Ne si ase nam na ye ready no. And o san so kasa so say, o hese no si kasa na se de near my no. Eti obi a eti etiefo. Mami koda me koba dog akaba. Oheneyere bedi nkobo echire. Dog me pacho me mo akaba. Yeah. Good afternoon. And then because obi mo akaba say me ka ye nua nam so ye nua ye. Ye nua. Dog but you say we dey near Dr. Sheila Ochrebia. Maboni ye dia. Mamoni ye di ne die. Ochrebia. Okay. Dr. Sheila Ochrebia Eyim. Okay. Dr. Sheila Ochrebia Eyim. Okay. Periodontology unit. I hope send them maboni ye. Periodontology unit. University of Ghana Dental School. Wait, answer me about periodontology unit, you know. And no, you maintain though. My first time new. It's education they endless no. Periodontology unit. Me say come you are a dentist and one name. Enti obi here periodontology. You know, that's a periodontologist. Yes. Ono no where they. Enti ono no share. Eniema wo esen ho. Okay. Enti se wo hu sin se de esi hoyi. Se de na wo ka se obi esi echi nam eye gown. Esi echi nam ne ka niema na efa esen ho. Okay. Dompe na esi ni hyemu no eka ho. Ena niema bi soso sen nim. E de bo dompe nim. Okay. So se bi wo sen kekan ya, wo dwen se esen ni dompe ni ye baako. Ba bibi wo ho eso sen nim. Okay. E bodom penim. E de bodom penim. Enti saa niema ni nyina ye hwe ho yare a etimi e ba no. Ene se de be ya wo be niema wo be ya e ma saa yare wa no so emba. Oh, enti wo si dompe bibi wo ha connect dompe no. Ansa na connect se no. Pachan. Okay, ti ehun adwuma dompe no esi echi nam no na wo hye ni nyina ye hwe me ne bia no koye medicine wo se mo kan se dentistry ase wo se edin pa sa mo ka che wo se ante ko se me de me nyewo edin ye se edin pa mo ye mo ba dental school ye se because the wo kan ni wa se de ye sie ayi Oheneyere na wutimi ko hu enompene bibia connect asa no hese integrity se we any number wo nyina and dog ye bom abaso pa so mo ya ade okay dog but you ba be din komo what is World Oral Health Day and which day it is celebrated? Be see hu say cancer World Oral Day e ye din ya e na ebrebe e na ye celebrate. Yo, medase na ansa na minim se makasa momba mechi amatiefo nyina na mada dental school empenyimfo any ni unit periodontology unit. Okay. Akwenyo man amami. Se me to me boasi o. Enti World Oral Health Day no eno anan say eye dwumadie bi awiase afa na nyina yedi ewo 30th March bia year bia mu na yehunu se ano ye baby ehia yi na ye baby so ankofo bebre adwen enkoso yi na bibi a wo ho an ni bia no so bia ni baso a na adwen twe ekosi so enti se ya mo hu da ro kra de na nye dakro bi okay ene ye be hran ye num ene niema ekoso wo ye num ne se de betimi ate ho ama ho nidie abem okay said the baby adwen bekoso na wahwe abone num ho ban okay nti na ye World Oral Health Day na ye hu ye num ni bibia nti 30th March bia na afi bia wi ase nyina celebrate 20th but eya na Ghana ha no dental school year day na watwe ene si ho nti ye dwumadie bebre enti na ne enye 20th March and so mewa ha nti mo bo hu da wura kopim say ebedu 20th March na more activities bebre am hyehye am create awareness say da be ya nipa adwene ebeba so ebi say obi si anya na ya pa ba say me ko wu dentist de
anase periodontologist na wa here this a bibi oyene this a bibi account periodontist periodontist me maso be you ama eti do that's a panty here because education na wo dey my no eboa wo twi adwene abaso say they are enkoba say metie me yanko an me hospital na say menya malaria and na say yare bia okay enti enti na hu hia say you celebrate sa World Oral Health Day no enti me kasa ni mu no me gidi say apie by said the bear you between nkofo adwene esi so ne de enya akwanya church mo ne ma bi a obetimi aye e de abo oho ban e fa enum ehotie ene apomuden honsem ensem okay na afin so yate say muthim ni ye healthy mouth is a healthy body chemu kakramaye okay nti healthy mouth is a healthy body and a healthy life no no ane say yenum no bi wo ha ya na ye mfa ya adwen koso ye enso no wotwe adwen kosi so a edi juma bebre okay eye niam bebre udididi sa wo si anya wo ya wo hu say o si ni bo eye juma pa na bo juma tie bi pa na anasa plantain chips bi afese o we na wo si ana nso bi bo sa account ai na kiki wo se no na ndi a chese I dey plantain chips so many enye wa so ne de enuro bebre efa ekoye ni paduam na wo so obi ka betimi aka say wanu mu timi de kire odo ewo ayi ene aja adofo ebi enye mpamura isi ai our for create because you may kiss the bride enti no kra na ya num ya pepe eso timema ahofe ekonkan okay ampa because obi ese enkoye bia nhihye yie ana sese de wo kan ensem bi fa ho ni nyina timema ensem ebeba nkofo abrabum so we see the pra wo nia kokodu edi seriu sa pepe asa wo srem asa o kata so sa pepe asa o kata so ferry kakra and anim say ase na green yellow and also cry no it may disqualify the healthy mouth is a healthy life or healthy body okay 80 what are the links the mouth has with other parts of the body ye share ye numunu a eni nipadua kwa no nkitamudie be ne da wo mo entem nti yenim say anono ye dididi okay na ewo bibi esanso ema ye de ko yeyem baby a udidi a aduane kokoda okay ena esanso ben baby a ohome kra ahra ye fa say wutua obi ahome wo ne hwene kra otimi bie nenum e de home efi se kwan da ho a otimi de home e free ho na basa apomudin na we enumu ene nsinsanso wo koma nipadia na kwa na ye wo emo bi wo yenumu a eye enso ne se when ni we num no huni yie etimi de muabone ebam wow na eba ema niema etetare wo sen ho udidi no no niema tetare esen no ho enti mua na ye bone ne dɔɔso wom na saa niema no baby a me free periodontology no enti me ma yarewa eba esi echi nam ni dompe no enti mua ni dwumadie no erere sen no okay so bi o be na asesen no eye tintin chen se de esitie no ana se esi echi nam na ekofom saa niema ni nyina ye periodontology no ho ne periodontia kan periodontitis okay enti obehe mre bi ni na se ni ehihima na otewa obi otewa eseni timi tutofom yeah and obi okona se ne snatch na e propro but then we na nkasa ye say sin ni nyina etu atofom if you said ye so mu ni nyina emre ni nyina ni ayete telesta now apart from say emrane masin no afiri enum obi wo sabe 17 years maybe an esin e won enum nyina afiri nenum was sa yare wow na sa amwa na nkasa so netimi ko emojanim na ko wuntinim na ama
mojatoa anase ayete say anwa ayete say etoa etimi koko hini wadwi mu ana wakoma mu enti na wo nu mu no mutimi ma osini kro do mutimi so ye nipadia no etimi yes enti ni timi kofunya heart attacks ana strokes wow ena afi so no ebitimi buko wahre mu a na utimi nya pneumonia eni sa ne na so obi so enyima na se sa periom ya dijuma woni mu a ne ba no utimi wo no premature wow ana se utimi wo eba ni weight no enye the right weight no eni timi so timi de diabetes eba ana se timi ma diabetes eye yenim say yenko diabetes but said you be control blood sugar no ni ye ni timi ye wow nti obi wa diabetes o timi nya periodontitis and obi so periodontitis o timi nya diabetes etimi kwa emema empo ahoɔden hono yes enani nyina ye nyema abode nhwehwɛ mu eli aba efasa nyema nti enumu no de ekɔ yankamia ye sɛ ye ba bia yakan adwen yakan wahra yakan wawo ye chese ba bia ahoɔden wɔ mpam nyina eni ade sɛ nani ye den sa wɔn waboa no wɔn wonu mu no otimi masenu tu no ɔno de otimi di ye nipadua no ena eni bebre na kwa wo hwe no na eno na ama wo manya yade bebre kwa omunim efi se nkanka periodontitis na enye ya okay enye enti die bia wo beta hu ne se bia moja fi usin ase eba kakra anase ase wo sin ase no keka wo kakra anase wanum enka ewo wanum anase bia wo sin ase enti mi nsi so ye te se de esitie no eni se dem kan say ye tenten a chen se de esitie enti ni nyina mu na enye ya but ekọ animu a na afi de we hu se bibi kobone when you asemi de do enye wo na wo bie ye ni a ti na me ka se radio de education hu hia pa afi se enye wo na minim kra da ye de anim se yasin enja wudi aduane ye wo de techema so ye wo de wawie wo ha wo anso obi wa na ne se ba ko otu na wonam ho wo de wonfa na sembia na enim se sa mo no ye mo bone a de omutimi ede ye nipadua no ye de wasese wo bi ye ni wo ho pa wo betimi amaye some of the common oral health conditions no wo betimi amama ye bi kakra na ye de aboye ntoma yo me da se enti kaka obi anim bossing mu tokro eye ba ko eno de yawo etimi ba ena tu so was mintu ya periodontitis ya ka ho asemi eno so bia ena esen obehwe na ekikiu ni nyina no timi ye ehu a di point kire obibi ekoso bone wo wanum ena obi so wo da na ori ne sen eni nyina timi de ensusanso obone ana se enum a ehunte eba ena ye wanum kokram so ewo ho nti enu ni niema ni bia etimi koso enum okay ena doc yensan yenhwe effect of not keeping a healthy mouth say one fantasy here now the onu answer onam ho everything goes on fa bibia serious na say one keep wanum nia e won sunsanso bia na enti said e mekeka ni niema na etimi sisi nyina no se wo hwe di wanum ni na ko hu dentist gba ho ban a sa niema ni nyina eto timi etwa ana etimi brase enti said e kan se kaka eni sin etutu osin tutu a wontimi ni di ye ni nyina so timi ma timi kwa ma obi sote efi se wontimi ni di eye ema ni moja so nyina ete enti sa niema makeka ni nyina hunsunsan so no wo de call ne papa mu a se wudi wanum ni a ni nyina atimi etimi ye wo adwene bi wo ho yetimi nya efa enum ahonedie eho ana se de ye friend oral health myth no wo betimi abobo bi so ye de ekrom ha de ye traditional people ntino chese wo no obi di ade bi adwumpo bi no obi di adwene bi nam oh wo se pebidie
pebidi anybody trebi ye nana no meno a na so fa twitwi wo de paste ye dan eno ano no ebi kura timi ka o mentwitwi wo se de ohia ye mouthwash fa hurwanum na ko ye wo adwene bebre myth bebre about eba ye numu a anase oral hygiene awada roma de matete no anya no kura ne ka kye ne yenyi ntumu se be ya ye maame ne ye papa no ne ye nuanom bi age adwene bi adia ye be ye free o mutim medase enti bibi te say mouthwash na o kan ye no yemfa ne say wo adwaye na ye fin okay na instead say o de brush ebetwi adwaye no ne bia wa ye nsu a ye hwam bi okay ni wa hwie egu ho emma enu adwaye ne nte adwaye na ye fi na wa pade bi ye hwam hwam nsu obi wa hwie egu ho enso no se wuchi esen no the brush etwi esen no anase said the mechanic no the twi adwaye na afa wo de ensuo na ehwam no sa gu ha e ma ne konkan okay enti no mouthwashes no eye bibi a eni se e ba besi esen twi no anan eye se o pese we use mouthwash na we say what you was in a chino okay and I say o pese we use mouthwash na we use na no so no mostly ni e be kan say we betimi atwen ama dentist a prescribe ya amount and sana we use and say say we would do pharmacy bia o so matobiko I to say dro say dey ye kan say nya say wo sorry ya na wo ko akoto edro say bibi ye wa o ko dentist no a cho say bia mouthwash we use we and I say and you sue oh okay and ebi so enene say bi mo dwen say esen no eye fita na che say ahodi wo I am ne say fita sa pepe ye wo bi mo wo ho a mo busuan mo si ye fita okay but really no enye sese ni ye fita na che say apomudin wo mostly ya na say de o say me sintie e go ho oba me ho say me pese me sin ye fita me say me ye dentist enye fita okay enti niama na me kan say timi titare sen ho e ma sa pewe mu ayi timi di juma no die hia no ne say obeba me ye twitwi sen ne ho okay ama sen na ti apo okay chen say esen ni be ye fita oh okay say fita e bia ne efe ti e bia ope but e mo wadwen nko fita no so okay fa say esen no e ti apo ne bia no achi wo hwe ne say wo de ye ka bibia na say ope say esen ye fita na de aka ho na say fita obi hu obi an sin ye fita no ye de wo no obi wa ye wo mabusuo obi wo ha sa but e mu so sheda kopo mo sen but enu ehu me ba cho say enu ehu say ye dangerous say o nkofo ko mo we de no ebi nso po mo sen okay enti enye say ni hu ye wo say ye dentist na kasa utimi ba na bibi koso wo enum a yetimi ka cho say sin e wo say ye po okay enti po na e wo ho no eyi bibi nti na e ba ye enso no ya na bi mu pese o mu de ko kan sa pepepe enti no ubetimi akọ dentist wa ma bibi e koso nti ubetimi aka cho say sin we e wo say ye po okay ba enche say eno na che say wo senate apo okay is there any other mate be a nimfa yesin wonu so be ye ni wo ho a ene ye numu no na abo ye kama ebi mo so ne say ebi mo dwen say wu twi sin ne den no ene na che say wu twi sin ni yi pa ebi mo brush pa obi twi na wo ha ne ya ne kra wote say wo twi say ya na wo pe brush so anu edin so onim say anu na betimi atwi ama na eden enso anu no timi hise no enkankan ba bi asen no enkon no ne sen achi nam no ehia no etimi ekom ama obi wo etimi ya amasen ne kra bu wow enti no enye wo brush no eden ana sa pepepe mostly ni ebeka say fade ano no eye ho ne ho ana ye mere de ano amre ni mom ye ma ye sesen den sa pepepe na ehia pa ni mere a wutwi bosen no okay enti ye beka say twi bosen anopa ene enumere okay ebi se wudidi mu no enyama na ebeteta osin achi no en chance ye say eden emere okay enti sa mere ni mu no
brush aye mre ana ye hon no etimi yi sa pepe ba se wan twi no sa mre ni mu a e wo ho na ye den enti ye den a emfa ho ne brush a de betwi enko this e wo ba be hu dentist me the machine ejiji wo sin echi sa but se wutimi twitwi wo sin anopa ne enumre dia ene emfa ne sa anopa no so de ye kura no ukọ adwuma ukodi go baby ama enwi tata wo seso atidua adi atidua ma se wo sin ni ade but edu enumre na utwitwi a etibi e wo horo firi etibi bua na emo no wan twitwi na e kaso na wo siri nya fade a gise ne ye de bremo na mo de machine awa interesting. Oh, okay. Yes. Wow. Ebi mo so dwen say enyini any sin tutu. Unity. So no Debbie. Sir. Ye wo bi mo manyini ye mo sin nyina e wo manum. Enti se hu obi a ne sin tutu a na ebi a na ye periodontitis. Okay. Na e ma ne sin tutu a na ebi o hwe ho. Okay. Na ne sin no e kan ye na e ba se wo si yetu. Na ne se wo nyini na ne sin to obi beka se mahwewa ma osin fifi nti wo so hwe ma ne sin tutu enye ne sa ubetimi abo wo sen ho ban ama watimi anya ni nyina wo wanum. Wow, pachan hey dog, we dey wo bi yenim se enyini ne sin tutu odi e konakra na they go in tandem ba se wo nyini ne se wotimi hwe wo sin ye dia omure wa bom nkokora bom wo seno ba kokora ntu sa pepepe because who heni yi pachan any a dog can see a be see you kwa dey be fe pa ne say old age na wo sere na wo sin nyina gu so kama ba na ha de atu na se de atu no de ye mpen no okay yo dog is there any other myth be able okay any come here be my say myth so come any abre pa e say enum ne ye kama ebi mo so ne say omo so fa afu a na wo fefa wanum timima wo sin etutu na ne hye no timima wo sin tutu ya fi bebrebe ze ke yesin nyina ko sa enti ni nyina bibi wo akire okay sa chese enya no kure sa oba wa fa yefu na wo fi bebrebe no etimi ma ne sin etutu okay debi se wo hwe na wo sin tu e wo se okoko hu dentist ne ai san no mom debi na ma wo sin tu debi ade ne se de me ka perio no ene nyensen ene diabetes ne sa ho ne ma nti ni nyina ekeka komasen no etu enye se bi a wo fe no ntina esen no etu. Okay doc yemra we so how do we keep our oral health healthy kwan be ne be fa so a yenumu no ye betimi a hye ne yie ebi obi tie wo say say me hye me sisu yie ne me hye manumu yie a metimi aya akokora metimi aya abrewa eso na me senta so gina ho entutu obi ani aba ne ho so say nye say we use mouth wash no wo bra wontwitwi wo se no e ne hia wo se na ye fia wo bie ye ni wo se ntwitwi ye sia no pa ye nsa ntwitwi ye numre wo bie ye ni wo niema bebre wo se ye ni ye numu ni na niema nkwe ni ehu bibi so a ye ma ye nan ye ntientia e wa ye sabia ne ade but my education kakra ye wo hoyi mi wo fie mi tie o I was Sompa many age, me pese me hye me so yi, me sisu ene manumu yi, me hye ase mfiri he dog. Me that's enti ahyase no, na waka no say wo si gina ye say. Okay. Obemu ani akọ wanum eso a ebeboa wo. Enti twenwa adwen kọ so say wanum hia. Enti wo say wo di dwuma mo wani kọ ho. Eno ne de di kan. Ese ma wani mra ho, me neglect no. Sabe mo na ne mutia nso. Wo adwen sase ne dọọso. Ti bibia si a wo de etu. Na mi will be a mess and the arrest. And some kind of 9 hours say, Bako, oh, baby, child, better said Debbie. And I was here, share, yes, no, a year, no, ye. And Tinyama to me a day, yen, and what can be. So, but she was saying, quite passo, and opa, near numere. Okay. Or we bet me to chin and opa near numer, so near. Said dear, obetimi atwi na ma hu afiye. There was said the ultimate tree was sing hu ye. Okay. Emanifi. Okay, I your kwan fa so twi e no. Na se sen no kra hia scale. Pachan. I di twi. Etinye de e ni say na. There be any ni say no. Any ni say no. Your kwan a. Ye fa so. And I don't say kakra ye ni say.
Yo, we did. I'm from a brush, but Medemano ever can. Okay. Inti se ofa brush na. In here say obeti toothpaste abia free tire kokan. Ah, ti be brave. Sa enu here. Okay. Kakra bi te say atidua aba. Kra wo de to so a. Wow. Na fe wo di si wo sene so a. Enkankan soro de no achia no kakra. Okay. So de be ya ase na anono ebe kwa wo si echi nam na se kakra bi. Oh. Enti yesa na wo de ko konka. Okay. Na uma wani kwa ho se wo twi be esen na ni mienu ana miensa at a time. At a time. Hey. Enti oye na wo ko se enye ni say. Hey. Ana anono emre ana say ye ho ni nti wo di sisin no enimu say a etimi wura so say sen no ekomu say yenu ni hye nti etimi kom kakra eyiyi ho no so. Okay. Nti wo konti enimu ni nyina no wo be ne sa. Okay, to be two boys be at 2 at a time. Pachan now they ko. Now they ko. We are now ko. Sa pepe. Did you say no? Debbie. Enye ne sa na. Ena Pacho education side no me one Pacho Augustine na ho hia me pa. Na ya me dia to ho eyi. Do Pacho minti ntinye o ta ye tam brasha. Sa mo bi achichi ni si o ase. Na enye noa ya sesen no. Wow. But I won't be a new moon, dear. There be a saying, I said, a car, a diani, saying it, and you obey to me, I know. They say no. So be when you my say no, so who Nesro ne say no. Ah, wo say no, ne dem near a diani. I know the Utimi, a yenny say. Okay. Okay. Ubia, no, I say. And inside, no, so back around now, they are basro. Sa, Nanny saying so. What they are babonting, na hassle, or they are babonting. Now, if you were to chi a sorono, when you musro, I want to musro, okay. Pachai. Nechina, Nechina now be anything. Oh, and not be anything. Anyhow, but a strona honam no one, so be sure when I say, ne roof. And no, so ube round to say, ube to chiho. Now, if a catamana was sending a chat to. Ubechi. Wow. And you were near maybe or how ubeti me dear tree ketemano so and so no beti me the brush na ankasaso echi. Okay. Now we chia a free a children bear ni mu no apeja now sound they are called and yes udi yeni say. Unyeni say. Nti we e bear ni mu no apeja now asa I said there nti as opian ni say. Okay. Ba pian say call back because I said there we pian akono and one as a wosan nti we say na odi eyi na wosan pacha the bear ni mu pacha the bear ni mu. Okay. Nti we via na afi wa hohoro brush na so na wa hohoro wanum. Okay. Na nu echi no so ye obi bi afa na floss. Okay. Ya asa ahoma. All right. Nti bi ultimate e de fa won onsa emma no ho e de yiyi wo symptom fi say brush no enti ne nko sesen no ehia say ya enti ne nko finfini baby asa wo we sana ma ekohye no ya anta bia ekohye wo we nampa na ekohye wo sen ho no a mo pe pepper mame na me ana two stick before me na but I was say na wudi yi na say wo mu no na say you de bisa es na wo ye wo sia bro enti en fa toothpick en fa fry. Wow. I was all this floss no. Floss no. Ya esa mama. Pacha. Almost you say ton bi of pharmacy. Oh, etu the show sinim say na o dey real. O dey eno say was said dey ye no. Okay, eno say was said dey He said did you man ye pa nti e was say ejuma bibia akwala akro bibia na o de hye ne panyu kura na adwini so na o fa bibi hye ne num everisa edin ye de kasa edi ejuma bebe nti be hia se bebe ni yi sa pepe. Wow doc ye das ye be hye that de wabana say Ghana Dental University of Ghana Dental School ye ne mo afi bia last year mo be sra nti o mo a ye be hye da mama hye da ba pa na 1 hour pa ma be maye ye num education pa na ye be ka che
opanyin so wo ma wa umra because said was your education no o ma na koyi pa uchi no hu cha and ya bru obi kro tifie kro beti ase kama pa ya dase yemusa se eba oral health ebe ma yenya healthy teeth no a say ye oman say society yen so di na ebetimi aye ai betimi di aboa ama ye be achieve ye goal no ebe bemu ama ye na obi a be hia ni bia na nanum ye kama obi atim dia kokodro sere yare bia ama eti say ye oman no nso no ye roa ewom ene say medase ti oman bia na nsa na ebe fe ne say ye oman no e ya ankro ne bom ye oman no kre nti e wo say ye hia ase say ankro say de ya kan ade ba ko no say wo ha say wo ma ya kwanya ama yetimi abodewro ama afoforo hu ti so obi wo ha onim di odin say onim say ye no kre no enye no kre so odin say me na no kre nti na wo keka kire afoforo no asem so waji atre di pa na woji hu di sa nti e wo say wo hu di ye no kre na no wa ka kire afoforo nti hu di ye no kre a no wa ka kire wo nua bi no wa hu de obeye no ne baako e na afi so no say minim say niema bi ikoso e wo te say ye mpanyimfo say de omo hwe say de be ya ye bebo dawuro ama obi biara ate ehunu say de yetimi di enum ni because ebi o ha obi dwen say o esintwe de obi animtwi eniema bi wo obi adwen say ye nyina ye nimye enso no na enye ne saa enti de di kan say ankro ye ni ye juma eni ya famudie na afi ya kan bom so edi juma e won panyimfo afam eno na metimi aka yo we dey do kan san ye beja ho am wakọ no wasem etwato a wodi free University of Ghana Dental School de bray mo celebration no kwan ye befa so ye nyina ye betimi de ye ho ahyem kakra wo bia wo final word a wo de be ma yansa na ya sorry so yo me da se bebre enti eni ni say week yi mu no ye beye outreaches ewo dental school kolebu inside ebe maternity eho na free nti wo ba ni ehun se bibi ekoso a omu timi ye te say raffle ni ahwe se ebi a price anka obetua no ye bete so ewo kwan bi so aboa na this week ya patro week ya ewo University of Ghana dental school nti enanu mu enyina week yi mu na afi so school wen so ewo clinic ewo ho a ehwe enkofo wow enti no se wo hwe na se wo hia se wo se ehwe wo sen a school ni nti ye wo mu a ya training o mu so mo hwe efan bi nti se wo ba na ye hu se de ekoso na wo se wo mu a ya training mu okwan bi so ne hwe wa etimi easy say ye be mo akoho ama ya hwe nti de mekan twaton say ese hu hia ye num hia nti ye nhwe ne ye mo ho ban e wo kwan bia ye betimi so nese this week say obi ba University of Ghana Dental School and because of the program ya mo ye ya or opportunity say akwanya bi beba ma ye betimi ahwe ne se ama no akwanya bi sa e wo ho nti no answer nipa ne beba time more time bia na say time limit se de minim say ya no pa e bi ekosi be 2 mo ho no okay yo donc kwacho bodi ni bi ma Dr. Sheila Ochrebia Eyim yo our University of Ghana Dental School and periodontology unit okay dog here that's so quiet here University of Ghana Dental School nyina dwuma pa moye ye ba she that per time e de mo aba na ma be ye sene de me se me si hu hia me pa be se me sira kokudrum enti no ma ba cheche kwan ya mo ba na mo de mo sena mo de tra de ni biaba de ya na mo de boss tu se na mo de mo brush no a mo gidi se ye kama no aka ho na mo de mo paste na mo gidi se paste mo ba kire de eno so kwa ye ho because paste ni nyina na ye papa na no so ma ba kire de ye de sasa wo hwe wo ho
ko ya no nim so mo trotro niema fluoride e wode ndie na no so mo biebie ani e wo ho e na ye pese e floss ye teeth no so a na ye ho se de besi aso ahomanim se be ya because me kwa me so se ahoma wa na ko wo se ase na moja ko ba na ye ne dey iti e be hye da de waba na ma kyekye ye nti ye be da ase pi yo me da mo so e dio etie for Sompa 106.5 FM Accra na mutie no na ene ya bon komo papa na enkomo a ye boy ni nyina no ai ko yie no University of Ghana Dental School Dr. Sheila o chrebia eyim maboni yie periodontology unit ono na ebesra ye Sompa 106.5 FM Accra na sabredi enche ye bebia homa no amwobem na wo sen ho asem no se bibi wo ho na wonte ase a ye betra to wo brepam no ye di enu mu nkomo a na ye de atoso e de amam afedia Sompa no trendy o Sompa is trending and trending and trending trendy pa edi no ko pa enti ye declare say Sompa is no more a new station enye new kra because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to agu owura mba bi kra sia Asem haja bebira to agu we make out say high Sompa 106.5 FM Accra ne Ghana University of Ghana Dental School periodontology unit hona Dr. Sheila Ochebia eyim obesra ye ayene ne twetwe nkomo efa yese ho na yese ho asemi na meka Leicester Ghana Limited ho asem fi say yese ho nkomo a ene yedie no wo mo na de yas toothpaste ene ne brush abadwa so eti fatwitwi sen na fatwitwi sen yie se de be ya wonum ebeye sham enti Leicester Ghana Limited se brush no kama moto kama aye edema wo sen na fluoride nso ewum enti twitwi no pa na twitwi no mre na kai say wodi toothpaste papa yas toothpaste ene yas toothbrush no ene beye enti obetimi afre 0050 161 9588 050 161 9588 and 050 139 338 050 139 338 na one Leicester Ghana Limited for Achichenkomo Harvest Praise 2026 the Restoration Edition Nyame adoma 3rd April 2026 na Good Friday no First Love Center East Legon 4 p.m. Pepe Tego Sisters the Anointed PSC Esther Youthful Team Eternity Ghana and the Evergreen Harvest Gospel Choir and ebedi ene mukane bomodian say admission free. Imagine say we call a Christian concert on 3rd April and say Good Friday na Good Friday no ko dru ha Tego Sisters nie PSC Esther nie Team Eternity Ghana nie Harvest Gospel Choir nie wuntua hwe ebekoso kama na Harvest Theater and Worship Angels no wo mo de aboso admission ye free enti entry is strictly by registration. Etu be se wo kobi ye se wo register amoma hunipa dodo wo konti we am boss ya make kire wo say Harvest Praise 2026 the Restoration Edition basu ya Good Friday 3rd April 2026 no wo First Love Center East Legon 4 p.m. no bomodian se wo be register wo dia ne se wo be dial star 725 star 1155 hash tbm fa wo phone sisia fa nebo star Apam Dadaa because register ne kobi Good Friday osesa maester no osesa busuanaka mo be kwa to Tego Sisters wo ho PSC Esther wo ho Team Eternity Ghana wo ho Harvest Gospel Choir wo ho admission ye free wo dia ne say strictly by registration tie say wo register so no answer be dial star 725 star 1155 hash and one other be register a simple my phone so now wabo star 725 star 1155 hash me say kebim star 725 star 1155 hash and one no
oba no abusuafo register honorable register abusuafo na mo nyina momra ne en worship and total restoration will be restored de wahwere bia onyame e de be hye wanem ama ade nyina nso adi aboa na ewie wuye time heba mixture duro no nso wo ho edro papa wunya binum a na kyese wanye wo nipadua no obro time nie wonu moto aduane nya wo de honam taaye wo ya malaria fever age wo nipadua boso edro wo hia eye time heba mixture time hh mixture and capsules ne de wo junso a wo bre immune system ayemre wo pempom den low performance during intercourse and also time hh mixture and capsules no ebeye wo yi e ma ne mema nyina atiminum bi Dr. Tafrija ne nana na Janet Habani nubuna papa bi no akeken sie ni ena odi aye time herbal mixture and a time hh mixture and capsules 0244 417 669 0244 417 669 tbm 0244 417 669 na wafre na onso ne no edudwuma se de be ya ne manyina ebekoso kama meka wo sa ha Sompa 106.5 FM akra obaba mame mo akwa ba o ya na na bibia boko de pacho onyankopon ne onso mpa ebunti aho offense adware o kama me da sa sompa nya afi eti nyame ne yedini yi ne yedini yi ai odi ekọ no odi aba ai nyame ya ade yen kan hye nyame ne mo wa ya ade se bi by 3 months kra anya o magufo ai wo hwe we be say unprecedented battles so no a ni nyina yetimi agina yi ye friend say kane ho asem ankan ya nhye yi data ho asem ankan ya nhye transmitter ankan ya nhye latest one ye konkonsa eno so ankan ya nhye enti chese edi ebiem ai obutantim onyame wa ya afa eti nyi say Yesu won ya fe na wa shemi boy obedini bo sheso Yesu won ya fe na wa shemi boy obedini bo sheso ya fene bonsam nsabagene kuta de ne yi apostle adwumboni dia wo pene wunya adwene eta chire no a wodi beye bibi no wunya da efi said dia wotie mu no osisi dia wo bi ayese botantim ye hu kura sa ayese mframa etwam ya to fapem no so obotan so mo ena yesi dan no wo botan so dabi efa woni ehum ni a dabi yesi wo botan so na botan no ni Yesu Kristo eti Sompa akra ya botan ya yetim so no Yesu eti wo come against Sompa akra woni Yesu na eko eti ya ne wonko dabi ya be ma Yesu no ankasa ne wako ye de ye nka hwase yenim so yenim pa ya popon na ka kire Exodus 14:14 wo ye njai ma ye njai yenim de wo ye pa ba ye be ye ti se ne ye hu ye no sa ne ye tie se ye panyi ye due matema ye mo yenim de wo ye pa ba ye yenko honam mu ye ko sunsum ntokwa yenko no honam dabi enti no ye no yenim pa so ye mfiu ye de ye ni hwawa ya butem tim no ya butem tim ni Yehowa ono so wakoma ne ye fe wase vengeance is mine says the Lord me na awreto nyina wo me wonim obi bonnwum bi e wokoma se wose se woni obi kona so wofa Yesu a kona ne nchem yesa wasisiwo etisa wasisiwo no charge apade enti ya na woni obi kona nipa ne ka se meja manyame a me de amanyame wo de anyahwe me de amanyame woni man kwa kobu nkotojo wonanim kwa aya baba be o ya made na ba se ade nso awianso abo enti obi ka se meja manyame a na nyame to so wura ontimi wonyame otimi to so wura wompanyi brem nyina no to so wure wompanyi brem nyina no to so wure wompanyi brem nyina wo no to so wure so nana nkanso amo be pa ne chew mo jisa nana nkanso amo generation to generation ai nyame ye ne nko wo ne ko a be tofom eti se mame fa we hye wo nkran se wo ye obi a wo de ho ato nyame so a don't care and men worry about your enemies
Bompaye ma wo. No montena senche. No montena senche. Nyankopon eba da ye. No. Men wish you evil. There be a low class. Don't wish your enemies evil. And you ne bone ma wo. Onyale ongu. San kwa ne papa ne fajegu na pampem. Ekom di no amanaduane ni. Enye easy but do it. Do it. Ekom di na amanaduane ni. Wo hiam wo no de bedan wo fama no. Wo de ma no na wo di ogya. Egu ne so. Na wo di egu ne so. O die no. O die no. No wo gye no me ma no. So wo di bi. Ai. O die no. Be curse de ama wo. Sa enti sa wo de ho to nyame so ya memba omo level no men stupu so low. And no mo megina susu dua ba. Emo you are higher than them. Your level na so. Eni wo mo megina susu dua ba ko. Sa wo mo yi wo mo fi a come up hither. So obi ye no ho fi a come up hither. For bra soro. If it's a Bible cross, you are seated with Christ in heavenly places, far above principalities and powers. It will be from a baby. Was no ne what snap into baby or what na was it when yes to dear and I would see when yes to dear boom. Baby, I was seated in the city. We'll see for my day. How may she? One more didn't you from the didn't know from no. Apam Oheneyere. Mami. Wo busa wo de ntia nipa no da so wo fam no. Ebia, wo pese obehuntia. Wa bisa nka abehu. Wo busa, e de ntia da bia wo fam, e de ntia da bia wo sesne. E de bia no wo hwe so obi be cha na de. E ye bibi ntia. Ni suni ne ye nti no gina ba bi o gina. Ema te se wonno na ma ye mo enya bi. Men stupid too low emma from sa gina ba bia wo gina na seat na nyame de watena na tena ho e wani monyam wom. Mandi monyam na wono nanti ntwitwa na wonto aso because there be nsoso mo no ntwitwa ono an nanti because why is it die sia asubonten ho wa hampo da biara da wo beso aba wo bri na de obeye bia nso be yenhira sompa akra yenhira amen odumi ne onye yie woni ne ko a you will fall but no onu gina ho if he said you wotini mu no oye butanti enti onyame ne yedi ne yie wa kura yen ahoahoa yen enyu bi o se yana bankasi ni yehowa yana bankasi ni yehowa yana bankasi ni yehowa yana bankasi ni yehowa wa so yana bankasi ni yehowa yana bankasi ni yehowa enen so de me ne o kalese no enye easy me bani wampa edemu say blue the evergreen blue white tip brightens training su tiaso like mother like daughter like mother like daughter e fata wo say na de kabade style no style na chia kura de hye we be fata seni pa no kura wampam ni yi a de hye wo nko a e be fata ye de komade no su tum say ya enonie yeah mama ye kama eti Oheneyere ye da nyame ase enipa bebre ama nipa bi suban aka wo mo hye atena wo mani gie so ade bi wo mo yempo wo magyae afi na sesa wo ye ne mo esa no ma nipa na de wo pene wo nya eno na sesa wo ye ne mo pese wo twe wo bafo da bi gina ho pese wo ne wo nyina be gina da bi men stupu so low e ma be da bi jano na nya kasa ntina na bra body otia na otie konsentia na nya ntina da bi oda so sesiri konsen akodi ono an kete I want to get inside. People to ask me. How they name na wuji. I the curtains man I have promise here. Curtains man. When you go za mo no an curtains ko nim say the curtains.
Sa koto. Amusi na sa wa odan nim na wo. Wasi sa ai wo de watu no ane de ho. Wa ka de yanka. Ai ena enye obi anso ne ka ne ho asem. Da bi. Enye obi a. Yesu Kristo bae no na Farisifo etwitwa na nenti no na omunim se ono ne awurade no agenkwa no. Ohene nye obi na ye de ya no kɔ no so. Da bi. Obi a wo de wa no kɔ no so wo nyini kra nche. Na nye obi anso kra na wasa wo de wo asem kɔ no so. Da bi. Especially obi adwen papa wo ne tirim. Obi na koma ye. Na wasan suro nyame. Na wasan bom pae. Da bi wuntimi. Da bi. Onima pa bebre kura betimi abɔ. Eti apam eno hin yento ya no na reka. Okay. Di wa wo nkomo. Ya konkonsan. Da bi di wa wo nkomo. Di obi ye de fa ho bai. Anya wa asem. Obi bɔ pa say di konkonsan ma na wa ye wa bro. Obi ye wo informant wa ye wa bro. O de no me na e ma wo. Because if you have a atro atro no so be no me ama it is will be bo pa say ye informant manual men you say nipa na ye papa o nipa no ne wo bonsam o de wo kofom because e tell be abeka dia akadia nim e de aka ho ana de wudua no so no na wutwa sure it wo kwa kwa atro be twa atro aba it be twa atro aba it men ye say nipa no a wo bo pa no wa ye wabro ade bia abaye bia ho sunsun so ho de wo go na no na wutwa it se sompa eti ebe sese mo obi mo pa na njiji information free won chen fa nkrofo ho enam wo so ne yi obi adi nyame betua wo ka yi hotena oh yeah enam wo so wa no asem nti na obi enya obi adwene mu adwempo nyame betua wo ka o de otan na what the otan ebi won gan komo de odo na tena but once ma okoka nti wo bete wo ntem nyame betua wo ka bi so na nya sa na bible waka ni pe waka ne ma nsu bi a hwehwema me wo bible ne emfa nwie waka ne ma nsu bi a nyame mpe enna ba ko ka ho ye na chiwade sanam wo so am obi nye obi ho adwembone a nyame betua wo ka disa wo sere bone fa che efiri ahobrasiem na wo sesa firi wo bone ho sa wonti enuafo mienu ntem te a nyame betua wo ka sa wonti nipa bi omodi wo dotena wo ntem te wonti aware bi gu anyame betua wo ka sa obi bo pa say ye informant wo ye trofo ntia ene aba pa because wo ye trofo eti atro no adabia wo twa no wo begu so aba no me you are curse wo twa atro to obi so ade obi nyaye no aka you wo eno me na di wachie eti wo hye wabrabo aya hye wo classmate baby your classmate wo kora wo nuru ho adentia because abrabo no a wo chance from wo mnanti bem wo maba wa brem no ntimi nyaye enti wo classmate baby o madru no nuru ho wo from class sesre wo mo ade you are a curse man or a curse woman Proverbs 6 adean sia nyame mpene de to sonson no wo mpe ka kire me adean sia na awurade tane o se na de eto sonson no eye ne kra achiwade o se eni etranton atro techrema ene ensa tie o se sei atro techrema oh you know o se die na nyame se sei ka ho ne mame Proverbs 6:16 o se sei that was no se adean sia ena awurade tane tie o people o hine nyabotre o se adean sia ena onyame tan na se the Lord hate it ena o sa eje so se ane you na se ayade a otan enti se wo ye sa ade ne bi ma nyame tan ana o se ade nson na eye no kra achiwade na se sa niema de to so nson no wo ya eye nyame achiwade ne kra achiwade o se ani onim apam Oheneyere se wo hu obi na brabo ato apia men bu nyame atan wo etore bia bo se wo be hia wo bi na nipa we se do si kwa asore na nipa we se do si bompaye na awurade ade na wo hira no awurade ade na nipa we na awurade wa ma yade bia bo no awurade mesro nya abotre na wonim de oye ni sumase wonim de anti judgment aba no so ebia na niema nsia ye nyame tan na nyame etan no wo ye bi eti onam ho nyame tan no eti abrepamu no nyame so ye odo wo chen wan na repentance adwensa kira ma no de ho aso chen abrew fa ne bo onto ne ntem enti number 1 ne ye de yi number 1 o se eni ya etranton
pride mua de honhom mu nipa de atoso mienu no osesai ose de atoso mienu no so ene ensa me patro no cross atro techrema na atoso mienu atro techrema na wo frɛ na wo twa atro onyame se wo town onyame wo se menka nche wo se wo town efisa wo de wo techrema twa atro wo ka asem de tu nipa so wo bra nipa na nyeye atro techrema etimi se wo de he wo classmate wo se baby omo ntimi nko wo frɛ wo mo na wo srɛ wo ma de wo ma na wo dwane wo frɛ wo mo na wo srɛ wo mo de eso na ada na wo de obi ntimi srɛ wa de woni bi omamo nso wo nhira chen oje woni bi atro techrema na me nyina ho wo se na me gina ho onye wo se maye na ka so obi na de atro techrema kɔ no so baby share sompa akra wodi atro techrema ba ye ho you will fall oh wo beto fom wan sachira wadwene ya oh wo beto fom you are cursed already atro techrema nyame na meka nyame na eka osi atro techrema me awurade metan de atoso miensan ye de atoso miensan wo se ensa ehwie moja edibim guo na wonim se ensa ehwie moja edibim guo moja ne dibim onye bone ebi a okodi obi ewu wakoche obi sikan yakunu wonye wonfom so okowia na de to obi ko wi obi no oboni tu akunu sa ensa ehwie moja edibim eguo no ete se obi a wodi bem no akokotwa atrode ato no so wodi na wu you are a murderer because bonsam no a murderer from the beginning and he is called the father of lies it's no to aso de etoso nan de etoso na wo se akoma adwene musuo adwene akoma adwene musuo adwene Augustine for English na to so mame a heart that devises wicked schemes fit okay a heart that devises wicked just what's no de nakoma susu jinjine bone wakoma fi nyame mpe de atoso bie mo say o say nan a eye Harry to me kakobone mu feet that are quick to rush into evil printem or printem koye bone pani ten no dia dance krumu feet that are quick to rush into evil de atoso bie o say dance krumu fo a ohu atrosem apam transna sem we de metam na so bie a false witness who pours out lies and a man who stirs up dissension among brothers and me no onyame se me kan say what town o town say na na say ani o town say wo kodi adanse krumu e ya atro na nipa de wo dotena na wo de mpapa mu ba mu onyame se me kan say what town it is a wuni mu a etina baby our classmate wo no fra wo na wo sra wo ma de se de o she anuane mu ntantakra wo je ntakra wo je nipa ti odom o apam ni Oheneyere ti odom no abeka wo ye kira apam no kan wo ye kira no atete mo ntam na Oheneyere nya adwene ho apam adwenbone na apam so nya adwene bi wo na wo beka ye no emre bi na metie mranten video bi o se de obeka che wo se mehu wukunu wo ba bi wa wo na aye wabro informant wo na aye wabro fi se na nka wo ne wukunu ti odom sa ansem na obeka che wo na wonya brand oni ababa wa bi enam ha se do de obeba wa mane no wo na aye wabro se wa ware efi se na nka wukunu ko wo ben ka wo de awa atu wo to na abehia no but wukunu pie ya na abu ofo adan adamfo bi informant bi beka bi kire wo oh no yele take mu na okunu ni oba bi take mu mi hu wo mu wa ha na dwe sei de me se de wo kan sem gu asum no de o ka kire wo se meti se we kan we meti se we ye sei meti se na ye sei no wono ne wo tamfo kase ana wo nsusu a wo pe em obi de wo ye sa adwuma no sa nipa no wo tamfo kase pa etimu mi yeri nyina mo tam ho no kre de wo gye ene de wo ka mu mi yeri nyina mu di mo ho abro na wo nso a wo soma mo akoye sa adwuma na ewia osuro wo so woni woni so ono na sampa bi won kan kire
Wona wo di information bre no wo wanyi woni no correct because wonum say we concern because wotimi be ka kire ne dia nti wo ya de bia won ka kire if said you dia na no na wutwa no correct no ayo man and last one ye de last one na ya kana de ode nkofo na ba bedum o she enuano takra wo gem no 19 wo so dance crew mu fo a ohu atrosem ne de o hye enuanom intem takra wo gem aware o se aware se ye ho kokobo ana se abrabo mu kokobo nsem na enuame de amaye no apam abrabo wo gem ai o check takra wo and bi no parliament a man who stirs up dissension among brothers and committee we me Patrick here to odum na be kan sem bi kire me fa Patrick we na asa call Patrick na ka kire ni we di nkomokora se no kan ye eso na wo boa onyame se me kan che o se wo town a false witness who pours out lies ya no we me say sa wo brabo nsi we ya check wano check usuban check wano sa wo bra check wano sa wo fra wo classmate se wo musika check wano check your mouth wano nti ampa nanka baby a wo ka baby wo besie enka ha nanka ate enya wano a enka se bio nka ha na ate enka de wo ye nie ke bi kura nka wada kebi anka businesses be nine we ba nanka wo form enka wunie dabi kanya oyobi ani enka wo yobi ani enka nya wano a enka wo yobi ani enka wo level ni enka wo tra ba wano nti wo level awo ya asemo o level no kra e woni wu se obeka kire nkrofo everyone should be twade efiri na no o dancers na manfo sa na hokọ why cyborg o level na wo no kra nti ya na e wo fere mpo se obeka kire nkrofo se wo ye sei o fere enka enya wano a enka wo level ni o classmate fo enka wo sa level no no wo check your life and then check your character yedi asi ya futufuo apam ya ba betufo ya de mawo de unse wo tro nwoma no koma the seven churches I wo the book of Revelation no o ka chem se de o wa so no ontie de ho me ka kira safo no de o wa so no ontie de ho me ka kira safo no de o wa so no ontie de ho me ka kira safo no eti wantie de a enyi aso atie de akosua agboabo aje akosua nhyira ka kira wo Mọ́borọ Asem so Sompa 106.5 no ya wie trendy Sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ya declare say Sompa is no more a new station enye new kra because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebiri ato agu owura mba bi kura sia Asem haja bebiri ato agu eti yeso sui na Professor Kobla Bochi ed for God and County Dwumadie no eba etina wo hene yire sese wonya bre pinsin sa na ma ensia na enson no nyame se wo mpe no because emudo too much na ye di mu nkomo kama ye wie ya na ye de hot bite kase ebo na ba hot bite wie ya pe na afi ye de third service na ye de no so atwa so na sida so de Akosua tie Sompa 106.5 FM Accra yere mu nyina nse Endpoint Homeopathy Clinic Ghana ha di obi anim sesa ye prostate na ba bi omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye Endpoint Homeopathy Clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa ba bi na ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra